بله بینرین عزیز دی برنامه سرنامه بشه دویم ده دی سامل پیشبری ونه بری نامبری ماجیکه جاهید ای آف گهدار کرد ساعت خوش دی سامالی آوا سیدا بری شخوام هر نامبری چارینو گو مفکر بو از خوازم چند گلگل آجی سر بیجم و پشنم این درواسی دم بن شاشو گیجم از کو کافر گیجم را دوی نری نوانی گوتی تیل سر نرینا کائنات کتوکا کائنات و گوتی کسی منکر کسی خودین ناس گوچاتی و خدا د کائنات نابینن بلکی دور گیجبونا حشی سیدا گیجبونا وی گوتی دل نره حیرت بلکی مرو کاربی شکلی مناره گوتی لوان کافرا لوان منکرا حیرت دبینه گوچا کائنات ناخوینه ناکیم خدا او قصد بر واناد كذا لبر چونواني گوتي جهالت سر كفريد كذا گو يدي بي ديشن يعني بيك بركتنا وانا ديشن وقتي ابو بكر حضرت ابو بكر الصديق خدا جرازي به يا ربي دي به بدنم او قص مزنكه ومتيخ دوجه جهنمي جمو بيف كسكير نمين كس نكفة جهنمي يعني أوقس يعني دل فراها دفرشي بلكي أوقس سر وانا ديش قوتي سر جهالتي دارن يكي دي عمل سر إيمان سر باورية بچه بيشان نوان أو دي سبلك جالي كيف دكنن جالي كيف جي دلوان بيدش يعني أوقس مروف ديش مع جمع خدا دل وجان دايه بله او دل و جان وقتا گو نل دور حقیقت و گو کرم کرگو نپروانه به و خود بروی حقیقت گو خواه نشوتی نوکمومه بلکی مقصد اوینا نایجی شخوار چقز گو وکمومه خود شوتی نه بر حقیقت ده او قص استفاده ده دورا خواه و او قصد که روناهیه بلکی ام هرنا چارینا ده سیدا دلم به وصلات شادی نابینه جدرد و خمان آزادی نابینه خراباباد دل به حاتنات الهی تو وقت آبادی نابینه کرم کسیدا کرمدار به دلم به وصلات شادی نابینه ورد به دلم به گهشتنات حتی نگهجده شاهی نابینه کیف خوش نابه و هر دم خمگین به بگیاشتنا تا ancak dileme şad bebe دیواری ده صورت عرف دی خدا من شاشنه که خدا عز و جل جد به دل ancak به ذکر خدا کیف خوش ببن دل ancak به ذکر خدا گشت ببن او جد به دلم به وصلاته شادی نابینه دلم به گهاشتناته به حتی نگیده کیف و شاهی نابینه جدر دو غمان آزادی نابینه هنگی در دو غمه من پرن یا جی هر تشمر در دو غمه نگه از نگهجمته دلیم نگهشته هر تشته چی تشته دیدبار و ندیدبار یعنی soyut و somut گو از لقایی ویدبم اوانا از جبونا من آزادی گهشتناته یی اجبر وی کیجی در دوغمان آزادی از نابینم یعنی مشغالته حیات مشغالته جیانی تف جبونا من دردن غمن ابجی حتی گل پیشامن من از آزادی نابینم لگور سیدا آزادی گهشتنا خدایی گریدانا دلی خدا غایی جی خدا به تبه تشتاج دلا درخه لگوری نریناوی اوه جبر به یکیجی دبیش درد و همان آزادی نابینه دبی خرابابات دل به هاتناته یعنی او درگاه دل به هاتناته الهی تو وقت آبادی نابینه او درگاه دل نب هاتناته به تو وقتی خوشی نابین حضور نابین اوین دل د پیدا نابین جوه هلیجی دیسا یعنی به عشقک الهی لاوای خدا ده که سیدا نخاسم جی یعنی آزادیا وجودا خو آگوده خو آجیانا خو
بگهشتنا خدا به دلگریدانا خوی خدا به تمامی دبینی بی رنگیجی سیدا آنی زمان چاریه کردی خدا جوانزی سیدا براستی ده هلبستا ده تی بیتن چارین هن سرکن و حتی هم مجلك چارن سیدا ما فكرنا جار جار ام ده چارينا ام سكنن يعني عجب تماشوان ما غلط فهمناكن عجب چپ فهمناكن عجب نيك شان جي كده يعني بيفكا يار بيفكا عشقي بيفكا أمينة وبيفكا جان وجانان ويارين پر درباسته به وقت گوان درباسته به بشکل کیتی جبر گوانا گله کی به پیره که وحاتنه گریدان دمام دنیه ده ام جی وقت ام گاوی خداوین ام پیوی خود بیجن ام دوازنین ام غلط فهم نبن يعني قصدا ما أوا إجا أف تشاريج علي كيف سرك كوتي ويات دينه هولي يعني دفيا الهولي الميدان كيجو غاية وأرمان جو عشق وأفينا سيدا خدايا دفرد مساتي وكرم كر دلم بي وسطتش شادي نامينه آبشروينا لسا آزادي يعني شاهي خوشي وآزادي وپشكتي تب كيانا غاشتنا خدايا tabi gâştına jiyane bi gâştına mirove gâştına mirov bi gâştına qalb û dile wexta dil ava bibe mirov ava bibe mirov ava bibe jiyan û civat ava dibe ew dil yani wek tabîbekî got nexweşî tespît kiribe û ja riyê tedawiya wê reçetavê teqdîm dike wî jî nexweşiya xwe tabii belkî qest ew e feqat ji mer dibêjî yanî xîtab ji umûmê re yî nexweşiya umûmê tespît kirî û tedawiya wê jî reçeta tedawiyê jî teqdîm kirî ji xwe mesetê xerababadê dil bihatina te berî wê nawextan vegerin azadiyê îro azadî peyvek پر گوتی سر زمانه آزادی و حریت و وانا مروفا دکشنن هنک آزادی تیش خو به ازم بشری ایدئولوژی بشری برامان فکر بشری دبینن و کسی باورمند و مسلمان جی اسلام دبینه وقت اونجی نزدیکایی زنن تی کم خباتا جبو پرسکریکا کرد ama çareseriye bir İslami tem azadi dur İslami mesela unjnez unnav da muşkar ditna seyda bernab hazar sali azad bun و azadi godil azad bibe dilbike xuday azad bibe godil azad bu emirov azad bibe وكده مال وملك ومقام وحتى درجة الزمان وقتا قلناش بو خدابن مروف آزاد ناکن و او درگاه دل انجا خدا آوادن بری وجوه و آیتا قوتی ذکر کر قلب انجا بذكر خدا مطمئن ببه یا او درگاه بی انجا آوابه الهی تو وقت آبادی نابینه وقتا قو دنه دل جو علیه gerçekten dersek و şiretek مزن و جی برناب هزار سالی سیدا دائما خودجه راضی به یعنی براستی جی بنگها شهر سیدا پر دولمندن پر به استعمال کرن معنی آن کورتر ببین فهم کرن لبله زمانی وی حبکی گرانش خوا دستپیکا برنامه لشیا لوری او هلبستاوی گومخان شهراوی گومخان گلک گرانه براستی یعنی بلکی جسدی هشته نایفهم کردن çünkü şu لهشا لوری لهشای کردی جگرانی بلکه حبکی مجی کردیتی جبیر کی زمانه کردیتی گرمانجی مجی جبیر کی حبکی اوجی باندورا که جبون نفهم کرده yani ایگون هاتی زیده ام سر تی ام شروفت کن ورگر صباح قرایش با ایگو تیجی لوری ورگر کی دی ساجی برگم دوری حتى دوري زمان مانه يعني ويجي الفرهنج نري براسيانا او لهشالوري يعني فرهنج شو فرهنج كردي هالنمر اللي بنري
مري بيتر شروبه بك فقط جبل كلمة يعني بنجها معنى مهمة كلمة مري يك ترجمة بك يعني ورقرا ورحتي فقط بنجها معنى قد بنجها خد دحوين أو مهمة جبوك مرة واقف وياجي ببي تقسمه برنامج يكم جمعاني زمان يعني لازم أحكي مرة دويج يعني الدرباس به يعني هلك مرة تصوفيها به وهلك مرة تصوف دي جريدانا خدا مهمة أو جريدانا بخدار لازم قوي بش عاشق ومعشوق وآزادي وأوين وجي يعني زمان وكرم كر يعني جورتي فقط إيرو بنجها وانفالا كرنه و والابون تقدیمی مد کن شایع کرنه و تقدیمی مد کن دبیجوار آزادی عشق اوین معشوق اوه فقط حقیقت ده ام دنارن گل کی جوداتره yani آزادی جی اوین جی عاشق جی معشوق جی پاشاروج سیدای ما یگو اف بجه استعمال کرنه بمعنی نیدن بمعنی بنگهوان دولمن bu rengi istemal kırne şu heleci fedake dedime yani aşka ilahi ve aşka beşeri dinabe de çok az farkayı hem jibo insanıma hem jibo damameci belki şoka kıbrasti. İnşallah. Sername jibo aliye ve گوتنه کو سید از هرتم تقدیر دکم یعنی سر مثلا تلویزیونی سر رادیو گوتی اون بین مکتب من وان از گهاشتن جالی کیف سرنامه جی انشالله جمره مکتبه یعنی دوشی تماشاوانی مجی بردن جمره مکتبه مدگ هیجن الحمدلله و اشخاص انبیا پیش دبن خو مسیدای خو عالم خو پیشی خو بهتر زانبن انشالله بهتر عمل کوکا خو بکنه کوکا خو اسلامی راست انشالله سدا چاری نادو گومبنه بله من به سر و به سامان آفراندن پریشانم پریشان آفراندن همو پریشان خاطر چون بن آخه لاش من جا آخوان آفراندن بله کرم سدا کرمدار بن خدا جوازی بن من به سر و به سامان آفراندن ورد آفراندن معنا خلقاندن iyi yani gahaştın mero garip gahaştın gahaştın jidibi yani dibe beser be re az gahaştım perişan afarandın ev gahaştınamı bu perişani hamu perişan hatır çun bin bahi çun bahi çi ave gahaştvan ego holeni dibe teviwan çun baxir çun yani vak ah çava dişi dibe ev jüber çun laşemin ji axawan afarandın fakat dibe vücudamış axawana afarandın disa divirde seyda perişaniya xotini zaman perişaniya xot dişibihini وقت تحتك آخر لسر تحتك قول هيب سر دور وبروي تحت الهر بريشانيا خد دشبيه نوي آخا قو ببر لهي دشوية aslında verdi الجور نرينامه yani جينات دني قو زود برچاوار در yani جين براستی hayat پرکنه بلکه کم بنا حیات تخازبین زمان کم بنا حیاتا انسانی گل دنیای سردماوی دمامت hayata insan umri hafta 8 salı perdeki او جیکه ناگن 9 سالی او کم بنا hayata dünya دخوازه دیسا مانن کور بین زمان ادوی درجه hayat dev hayata go dubhuri yani dibe çuqas az duhazım bigejim mahşuqe xo çuqas az duhazım ve jana xo ve hayata xo bitişni fayda bibherim az nagejim wan daxwaze xo jbo reji az perişanım yani vak reviya tekavrek dreş و بمشي تكفيريه تدي شخص مسافه قطع بك جير ياوي دريجي دوستي دبتلي perişaniya hotini zaman vastandına hotini zaman او جي ve jiyana dünya kim bunay virangi lgornari namtini zaman disad be laşemen ahwan afarandın dibe
وجودام جی گهاشتنا وانا yani او jî divêriye de hatî betlandin bi vî rengî kimbûna jiyana dunyê û divê jiyanê de neghaştina daxwazê xwe li gor nerîna mitînî ziman seyda. Rêjoca razî. Sıra gomero yani mirov çarînên nere di şekla mirov kar lê mêzenim da yekem wexta got şixwe xulqandin xulqandina xwe da wexta got mirov bi aferandin xulqandina xwe da be dur yani şixwe wexta mirov tê dinyê mirov bê ser û bê bere mirov bê qudret û bê güc û bê hêze مرو پریشان جالی کی و مرو بن مرحمت بن باز کی مرحمت دایکا خو باوی خو مرو جانا خو پیش ده به حتی دمه که شو واناجی به پریشانتیتن و پریشانتی مرو ته ده وقت دم پیش در مرو اختیار ده کال ده پیر ده yani اول و آبهاشی دیسا مرو ده پریشان اوانا السر و قوت و السر و خبات وسرويتي حياة جيانا قلت شو مروف مزند به ومرول سر مال ملكي قلت طب دك ويانجي قهاشتنو ايتم وهيفتنا قلتنا ددنا مرو سروينا دك هيجا عليك ادواجي وقتك مرو نقولنا معنا خلقان معنا قهاشتني دیسا تعدو ازیت و پرسگریک و امتحانات دنیه تی برچاوه مرو گوانا مرو دکیجینه بلا مصیبت yani مرو پیش ده به دین قامچیه یید مردایه بلا مصیبت جی آگری قلبیه ویجگه مارو قریجی صافی دکه پاقش دکه و جبرونا او پریشانتی هيا جبروان بلا جبروان مصیبتا شخوا مرو پیش دادی بله مرو دیشین حتی گو روی قرجی مرو ببه يعني مرو وقت دسته كي مثلا لو تبى ياغ دسته مرو دقر حتى مرو يجي دبه لا يعني وجودها كي ديشه نقولنا جماري كي بسيط بهسانه به وجودها إجا وقتا قوتي وقرجي أو جماري دقلب دبه ودعمل وجيان دبه شو ناوينا أو شكرناوي درنج براستي وقت زنجي يعني زنگ جی زوب جدلانار او خو مرو جی يعني دویواری دبی قلبی آن زنگ گرتی يعني راستا دگلک آیت آده بحثا خرابونا قلب و تاریبونا قلب و او لکه گود قلب دبجی دبی و گد ويب جيبوني دجيت كفر خد عنيدن قرآن دقالك آيات هذا معلومة ويجي بحثك خدا عز وجل شو وانا قش او بپریشانتیه وانا دشن چه سیدا پریشانتیه گود بيجي خو دیسا قصتا جواتي بشكليه نل سرخويه لا شيء من بگاهشنا مسر وانا شو رابو سر آخا وانا سر جي گوتي وان جيان خو تمام کرن بوراندن مش خور درس عبرجي در خصن و از جان خوال سروینا آواد کم سیدا براسی چارنی گم وقت خوازه بلا و برنامه بس ام نسگوتنه بدن که جاهد کابن بچه آماده ایج مرکریه که گودار سلمان ان شاء الله برارون اشترا بجم مرن هی راست بجم جتر ساوی لالو گجم برافم کر مرن هی بنير العيسى مسيح مري ساقب قولي فسيح أو جيمري بشكل سريح برا والله أحمر هي أو جيمري بشكل سريح برا والله أحمر هي قيت نبيه نبي نوح هزار سلامات في روح ويجي جاندا جودا بجروح برا بزان مرنهي
كافك الفرعون نمرود تدزاني قوم ثمود هلاك بونا وقوم لوط قربان بالأحمر هي هلاك بونا وقوم لوط قربان بالأحمر هي فهم بك نبي سليمان حكم داود وزمايان لأوجي مردار حجايان حيراب خذا مرنيي محمد رسولي وذود عالم جبوي هات وجود مر الناس ناكت حدود برا والله احمرنا مر الناس ناكت حدود برا والله احمرنا تجينا من البعدي لو را تجي وكوان عبدي عبدي خذاي أحدي هبال جدل مرنهي صندوق بربي باري كسنا من البواري ميتك بقبر طاري هبال بالصند مرنهي ميتك بن قبر طاري هبال بالصند مرنهي قرد حياة دنياي عملناك بتقواي برا جنة جنزناي برات الله مرنهي محمد رسولي وذود عالم جبوي هاد وجود مر الناس ناكت حدود برا والله مرنهي مر الناس ناكت حدود برا والله مرنهي بله صدق مرن هيا ماليا و ساعت خوش سلا دوام قديا برنامه خو بگرین خدا جوارازی و اون هاتن و نشکناندن بله بینرین عزیز تماشاوانن هجا دیسا ام هاتن داویا برنامه خو که جاهید جمر فقیت ایران ای آف دیسا سید علی فندکی مرن هيا پارکر خدا جوارازی و حتى سرنامه كده حتى برنامه كده بمين خير وخشيه ده خير وخشي وشاهي هرتم بلا بحراوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.